Hello, tu ni cookie channel về dấu xì nó bon cha vin liềm này vin tu ni hin hi chi video về dấu xì nó bon cha vin advance in good chi bay ka hin bolin ka nam mi te ho na so Kevin tu kuma patna hi ikut mandan ho jong ipu ipa te vin anaman banga mandinga kilol na ho inei ta vi ti hi mu a hi in hi je a chu muntina kanam mi te hon hi chi to banga kud imanwa ku ki cha te dinga festival len pen pathin dei langa in man diwa a hi la chun pathin jong ke pa tan te ti hi a hi in masanga chu e hon festival inei ho hi e ho ki changbi se talo dana hi do tain gol nop na a hi la vaile sumla pai nop na mi him chet nop na to banga hi hung ki mang towa ei mi ho jing jong ei ma festival hi za a hi wanga a ei ho a ei mi ta bi jong hi state level iman ho wa hi ki chang zo lo to bang din mona hi anaki a hi tain hi za a jong hi pathin an lungkim lo jong hi mai the a hi in a hi la vaile I gol nop mat dan a hi lovle I chawang kut mat dan ho harvesting festival kiti ho iman dan ho hi anadi lo ja jong he pathinin eijil na jong hin tin aban le mai lei ho hin e hon uprising cookie uprising tia inaman got ho jong hi aza da le wangwa hi chawang kut iman ho bang hi state nin jong hita chu phalna anapia state holiday ho jong ana a hita in hi to banga festival len ta hi jing ni khwa hi in mandiwa hi in muntina amang josi avelin kut chibai ka hin bolen hi tunia hi muntina kikot na za chom ho jong ana umin video za chom ho jong akimo in kipa le jingin tu a hi pathin hinga hung kinung lekit nova pathin thu to kito a festival ho jong in man diu dana hi hung ta jin ana ve khom kit lew han hi chawa hi muntina thu phon ho wang hung ki phong do zo lo ding a hi in a hin la kang gui langa ki got na ho niau cha ga ve lew hen kang gui langa ki got na a hi le kang pu pi town committee hon thupon MIPI het sana ahin bol ho hi hi le hi chi hi kumdang banga iman bangwa anaki mang taloding nampi kuki zo nampi taw hom na akimang ding a hi in hi chi hi Thomas Crown na kangguya kimang ding a hi in a phat he a hi le pung som le kima ki panding a hi ti a jong hi mu a hin hi chi kin go na hi cultural troupe za chom omentin a hi lo le talen so ho a hi lo le la sa thim wa choina la hoi ta ho isa pi ding ho jong tampi omin holim thim ta hon jo inam sung khan to na ding ho jong hi holim na anei de wa hi ti ho jong hi mu a hi kin ne hi ta hi hoi ta imanwa hoi ta pathin thu to ki to a I culture ho hi in po do ki ta vai le chun pathin jong hi ya I chungwa alung leiding kata sanin chule ama hon topic nga aman pe no a hi lo le thupia ti ding hi tain thupia aman pe no a hi le tu kuma hi good for Christ ti a hi manding ativi ti ho jong hi mu a hi ngaban kit na hi a hi le hi chi a hi le chun chuchan pulang lam kalang a hi tain lam kalanga jong hi vai pei women association hon thupon a hin bolovin pau chap hom dinga chil na ti a hin hi chi hi thado pawa ga kile han lang le taw hom dinga chil na a hi la vai la ko na ti ding a hin hi ta chu ama hon jong MIPI an het saw hi a hi le vai pei community center hola hi bethel veng hi chalai munai pung som le kim la ki su to a hi chiwa hi mi atam thei pe na ki su khoma tawna nei khom ding inam pi dam thei na ding le inam pi ki to thei na dinga tawna nei khom ding a hi ti a hi ting boy chairman VWA
chairman le VWS secretary thing te amani hin thupon a hin bol kit thlonin hi ambana hi SSDCA ho thupon anavekit lew hen MIPI headinga thupon ti a hin ichi zong hi tunia thupon a hin bol na wa hin ichiwa asayo hi a hi le SSDCA kiti hi a hi le sangai kot subdivision chief association ho tina a hi in ama hon thupon a hin bol na wa hi ga velo hen ken wang hi chelang side hi ka he japo in hi zong le a thupon dan wa hi ga velo hen di Hangzol village le akim vela cheng ho kika a phat so ta ho le veng thu a boina sangta an umzi in Langsung Hausa SSDCA in kumsota thu hol na anakinei nung in pule pa khan kho thutan na anakinei na jose na sa lo ta a bol a Hausa hon a ko na zong amai ala ta lo je in tuni 31 October 2024 Thursday ni ho in gamsung dam theina ding a bolo a haimo a hi ta je in gamsung MIPI in pu let holal hongsai chena in akisumang pi tai hi chi thil ki bol hi machan a hi lawai le mimal le phung le chang ki bol na ila lo divin het sa na hong ki nei di Hangzol HOHI achi sa 15 August 2024 ni ho a SSDCA code order anakipi a chuban le 39 2024 ni ho a ho adal ha dinga thupi anakinei sa ahitan chule government in jong achi sa 28 April 2022 ni ho a di Hangzol gam right hi dan di lo a kisim anahi ze a anaka pi zong ahitai ti ahin hita chu anaka pi zowa zong hi SSDCA ho hin thupi na ananeiwa a thui sei khom ding ti a he anako a hi in a hin la ama pa hin Hausa ho thupi hi nit lawa anakoi ja chu tu ni apana hi ama in le lo ho akisu mangpi ta in koi tabang tu ni apana di Hangzol ho hi sangai kot subdivision sunga tapon a ho cheng hon jong a ho a cheng hon jong gam kipi dungzuya a be na ding lom ho a anaki humlut ding in het sa na a hong ki nei e ti hi a hi in e ho hi khosat e hat no vin masanga pana jong anaki sei ta in e ho thu a hausa ding dei na hi dan di lo ta in chon ho jong hi ano men hi nge I chon dan no chu mi upa chun in a chon in a hi lo la khotha asa na a hin la hi cho zo si pui pa dan dung ju ya I bo lai le pha hin a hin la tu la ya hi sum le pai nei hin gambe neo cha chai cho wa hi ta chu in mun I hop mo wa a hung cheng lut zo si aman a in mun jong a ki cho a hi wanga chu ana zo pa gama a hung chen lut ja chu hausa hi je ama hausa na chu khochaga ki sim ti ho hi I tam le jing ta wen hi ja chu hi chi to bang boin ho jong hi a hi in hi THEI le kanam me te ho I chon dan ho hi za bol hi tin I pu I pa in a phalanga ana bol ho hi e hon modified I bol wa a selang ta I bol ji wa hi chi to bang hoi thil thung hi ti chu iga sei thewa hi in aban kit na hi a hi le Bijang village authority hon thupon a hin nei naw a hi in ama hon thupon a hin nei naw het sa na a hin nei na ho hi a hi le masanga KKL secretary ka hi ti a Mr. Lam Khogin hong singson ama in ita chu sum anadona
asum don jong chu KKL secretary mina sum anadongi tia ngo na ana umpen chu hi ichi KKL secretary kahi tia all bazar dunga sumdonga anawa le ahi lawai le hichiwa ngo na anakinei lam khogin singson chu ama hi bizang homi ahi ti ahi mi khen khat hin ngo na anabol ke no hin ize a chu tu ni ahi bizang village authority ho hin su the na hin nei win hi chu to bang lam khogin singson hi bizang khopi ahi aki holin ahin la bizang khopi sunga cheng hola ahi lam khogin singson kiti aum khapoi hi chi to bang hi bizang village ho su min set na ding le bizang ho min set na ding deina a thu so bol na hi vai le lungsi tain hi chi ho hi na het che lo ho nin phon pi hi vinlang chule a ho su min set na dinga hi chi to bang thu na so hi dan di lo ta hi in hi za chu da ta hi in hi chi to bang hi nung le ma le het che lo ho wa hi a ho su min set na ding le a veng su min set na ding in hi chi to bang thu so ho hi ni bol pe ki ta hi vin ti a chong hi bizang village authority ho in tep na a hin nei ki ve ti chong chu mo a hi ki ne hi aban le tu hin united naga council hon thu so abol na ho le e ho ku ki cha te dem na in bol na ho hi ga velo hen hi chi hi leng mei naga council ho thu pon a hi in zan hi thil so o chu he de wa hin zan hi chu ama hon jong e ho to banga chawang kut aman ho to banga hi festival harvest festival ti chu bule chang ho akila zowa harvesting festival hi anei wa hin ama ho jong hi atum be a ki sei wang wa hi masang lai history a hi hoi taung ki su le ku ki cha te a kona anapam pet ho a hi ve ti ho jong hi het a hi in a hin la ipu ipa khanga cho approve mong hi tu lai ta banga athu a anaki ji a hi lo le a video a lim ti ho hi ana lo a hi za chu koi machan a ki chen chet hi ki sei thei lo a hi na hin la ama hon jong hi chi to bang festival anei na wa hi mei lei cm pa hi ana ko a hi in hi chi mei lei cm pa ana ko chu akizada a hi po in a hin la mei lei cm in ku ki cha te chen na gam a hin zot pa ding hi anaki dal zo a hi in van lenga chi hen helicopter a chi hen hile i macha ki sei lo ding ai a hin la ngi chi helicopter a len na jong chu ku ki cha te kho chunga len thei lo ding hi ti chan ke a hi gi na ko tu hon anane yo hi in hi za a chu ama ho in ki phin na anei wa tu a hi ku ki cha ten respect ni people ve a hi lawai le ke ho festival hi nang hon na eng sit manwa hi chi to banga hi to go na ne yo hi ti langa jong hi thu hi aphalo langa hi asai ta win chule na nang hon to akang goi Southern Hills kam sung hi masanga ke ho gam a hi in tu a nang hon song khat leni naga phuwa ke ho gam a hi ti an mo seu chu di thelo ding hi ti ho chan ge jong hi kam pau a hin nei ta ve ti hi mo a hin ni ze a chu thil ho hi vai hop dan i the mo nga in il alanga gal nei ding jong hi bailam ta khat a hi ja chu lamkai ho hoi ta thu asai ho hi MIPI hon jong i lamkai ho hi THUSEI a lamkai dinga ingan sewa MIPI thalhenga lamkai dinga a MIPI kong tol dinga it tundo wa hi le lamkai in thu asai kalwal hi milham hon social media ho mangcha hi inop nop in a seva inop no ma in eolo di win jong kanami te ho kahin te min hi chi to banga hi tu a hi alanga hi boina anakito hi in tu a ama hon festival ane yo a hi lawaile
eho banga chawang kut ti ho bang chu chaga ngi ti festival 2024 anei ko no he ni chi to bang ho festival nei na a hi mei lei si empa a ko vai le ni chi a hon igam sung izot sa nom lo je wa chu tu a hi azat zat a hin podo ven anop nop hi a hin save ti ho jong hi mo a hin alang khana chu ga ki sei be lang hi le ku ki cha te refugee ne hi ve ti a hin ki sei do na tu a mei lei hon na sata a hin sei na ho jong hi ga veleu chun i chen khom piu tang khul ho kam pawa ko na a hin la wa e ho chunga tu chunga hi na sata ngo na i bolo a hin hi za a chu tu a jong hi hi chi te festival a mei lei siam pa i gam i zot sa lo ji wa hi ku ki cha te chunga hi i chan ham khana lung han na anei ve ti ho jong hi mu a hi in mi pi i ki chi the wa in i lam kai ho hi thu sei ding le nam pi thakhela thu phong dinga i koi wa hi le ama hon a seu ti kalwal hi e ho sung ti lo wa hi nam dang zat dang ho to ki ka a ho hi thu imo sei lo divin kanam mi te ho avelin kain tem kin en hi aban kin a hi le hi chi na ga ho ma ti ding a hi ta in sanapati langa kiloi khom na za chom SDWA kiti NPO kiti a hi lawai le SDSA kiti holoi Naga People Organization tina a hi in abana chu Sanapati District Student Association ti ho ita hi kiloi khom na za chom hon condemnation a hin bol na wa hin ti chu dem na a hin bolu na di asa lo na ho alung kim lo naw a hin phon do na ho a hin Sanapati lang ho hin mi chiwa thu phon a hin nei hi ipi thu phon a bol ham ti aile ma hon a seina wa hi arambai tengol unit 18 ho hin nasata a mi khano hi zep geta na zep dan wa hi in hi chiwa hi alim jong emu de wa hin hi ta hi nasata a anasu gen thayu ana zep je wa chu do dal na a hi lo la alung kim lo na ho ni chiwa hi a hin phon do wa hi in ama hon a seina ban wa hi a hi le arambai tengol unit 18 ho hin a kiamova e puilu novin zep kitai zep movin kasum jong 61,400 ila pi win aban le automatic rifle ho a jong hi aban ho a hi itat novin hita chu nasata i zep mo e soi sa wa he ti chan ge hi i eng bol win e an vo kitini vo ve ti chan ge a jong hi ma hoin a seu ai in hi za a chu hi chi wa hi kiloi khom na za chom NPO a hi lawai le SDSA SDWA ti ho hin hita chu media ho a hi athe thang wa mail he ho jong hi gi na i chanam khana anei win hita hi kum izat ham khana pana anak cheng khom ta a hin la tu a hi mail he ho hin ne noi sevin ke ho ni le cha ke hol na ka wa le ka chi le na ho jong nang ho hin ni eng bol jing ve ti a jong hi thu so anabol ve ti ho jong hi mo ain ize a chu agang thei pe na 48 hours sunga hi chiwa mi jep ho ahung ki su then de wa hi chi to banga ato thil bol di lo ho hi a hin sei chet lo wa justice om lo wa hi le ke hon jong ka bol thei chan ka hin bol de wa hi ti chan ge ya hi mai le ho hi gi na anabol kit ve ti hi mo ai hi chi ba na chu mai le ho hin ipi asai ki tawan tel arambai tengol unit 18 ho hin thu so a hin bol kit na win ama hon asai na wa hi a hi le 30 October 2024 ni a thil so na a hi hingi arambai tengol ho unit 18 ho gam hop sung a hi ja a chu hichlai muna hi gari ni anaki mane ati je win ipi thu ham adi lo hi hechen dinga hi arambai tengol unit 18 hoi ka hong win ka ve win a hin la
hichi mi hi sanapati ho ahi vi ti ka het phat no vin hoi ta in ka ho lim pi vin agari to kanadal ha wa hi tai ti a hi a se vin a hin la ka dal ha nongwa hi KCP ho hin ama ho hin anapui do wa hita chu anavo hi ti chan ke a jong hi KCP ho hi ngo na abol vi ti jong hi mu ai kinin hiza achu ama ho ki ka jong hi kingo to na za chom jong hi anei vin a hin la tu le tu din mona hi event na hi le social media ho a jong chu imu de wa hi in i chen khom piu melong ho jong hin tu le tu a hi nam sungu boy hi hen lang ama hi koi man tong khai hi jong le ki got na za chom ho hi anei vin e hon tu a KVV inei ho banga hi a khu hi pasal ho hi a chom kho mu vin hita chu training hoi ta in a pi vin gal kap dan thal kap dan a hi lawai le gal bowling dan a za jan ho hi tu a hi training na sata in ama hon jong a ball pan ta ve ti ho jong hi mu hin mi khen khat chun social media ho a hi ilungel cha chom mi sevin ku ki cha te do na dinga hi thina ki gong ta ve ti ho po sevin a khen khat chun hi chi thu ho mo hin arambai tengol ho kap dingin naga ho aki gong ta ve ti ho chan ge jong hi THUSEI umovin thil hi adi chat aki ha po in a hin la tu le tu a hi ama ho din muna hi ga ki koile chun ama ho dinga jong thil ha sa hi aji chu ku ki cha te dominate sunga jong hi achi wa hi la ama ki chapum puma che wa hi in mei hlei gam a hlun wa hi jong le ki chapum pumai ta chu khosa a hi ta ven al gam khana hi kuki meitei naga ti a hi ki khosa hin community thum to banga hi ki khosa hin manipur kam sunga a hin la tu a hi zat ni hung ki do vai le zat khatte hi neutral banga wang wa chu alanga hi mol ani jing wa hi lawai alanga hi amoi kichagi ge a natong jiu a hi in hi za chu ama hodinga jong hi thil ha sata khat hi itiam khana nga al koi zo chu hi jong le ku ki hi hen a hi lo le mei le hi jong le i hung ki boy kha ai le ei jong hoi ta pan na ding ti a chu ama ho ki ven na ding a wang ki got na hi anei ve ti hi mu a hi in hi jong le koi pen chu ado go no ham ti wang hi I ma cha confirmation lo a hi I chi a chu a hi the ai le kanam mi te ho inam LAMKAI ho I chung THUSEI ding le inam THUSEI dinga I koi wa hi le ama ho ingan se diu nam dang thu zat ho hi eima sung tu dan tilen eima lungel dan ho hi mo se a mi phin lung han ding ti ho hi I got lo di win kanam mi te ho kain tem kin na hi a chaina ding in neo cha ga sei ki lo hen kangui lang kang po pi bazar lunga jong hi dukan ho hi check a bolovin muntina mail hei product ho mong mail hei thil sim ho mong ho hi ku kilen gam sunga po lut ta loading koi man jong izo ta loading koi man jong I cho ta lo dewa jong hi thupi na ho jong anei win chule thil ki zo ho jong hi expiry date ti chu a phat ki chai sa ho jong hi azo tampi na lain hi ho jong hi anaman do win ana hal ha ve ti ho jong hi mu a hin hi chu to bang to gon I bol ho hi I khan to na khat le in nam pi adinga machal na khat hi in mi khan khat chun nangin bon sim thei lo vai pi bola na su sit ham ti ho jong hi kampau inei mai thewa hi a hin la I su sit po wa hi le I du cha na a hi lo le hi chi chu I o cha na I le chun I hon jong I hin sim do deu hi ta san ta hi in chule hi chilanga ngari ama ho pa wa ngari kiti a hi in hi chingari jong hi tunia jong chu lam kalanga ho jong chu ane hiel poison ana umin ngai ta hi adamo in hospital chan gei a hlu no veti ho jong hi mu a hi ni za chu a hi the ai le tu a igal mi ho thil sim
e hon ini ni jingu jong hi ngol hoi ta hi in hi za chu a hi THEI le i chi HOHI ben i bolo ngain agam sungu wa ku ki cha te tha na dinga i pi a hin koi diu ham i to bang lo a hla diu ham ti jong ke hello a hin hi za chu ki chi thei khia la hi dam thei na lo a hi in gang te i so pi gang te hon a sei ma banga chu ki sat kha na dam doi chu i pi ham ti ai le ki sat kha na dam doi chu ki sat kha lo a hi jing a ti bangwa tu ni a jong hi e ho e ki chi thei lo wa thil hi ahong vai ge ting le i to banga ki lim hen lang i to banga ki pil zong le akana na lo hi ta in hi za chu thil hi a vai ge ma sanga hi lim do a pil do a bol lo hi thil pha hi ti jong hi a ki sei do no min mei hlei kam sunga thil hong so ho hi i cho lo diu aban le i dukan sunga jong hi expiry ho a guarantee ki chai ho hi a hi THEI le inam mi te ikipi son lo diu izo son lo diu wa jong hi MIPI te ahong ki tim kin nei ni chan chu neo khat tu nia mail hei ho to dan thil dan ho a hi lo vai le chen hom pi Milong ho i chung wa i chan ge a lung hang wa i chan ge a lung kim lo ham ti ho i ga het theina diu le mei te le ku ki chunga Milong ho lungdam talo ti topic mang cha hin sei the ho i chan chu hi in he thim so ke diu ta sanin itiam khana update ahung jong la hi cho jong hi aban bana hin sei ki de hi tuni ku ki channel ve jo se na chung vin ka ki pai na bon cha vin pathin in pathei na bo jing ta wan